Korang perasan tak? Iran sekarang macam rapper pula. Saya nak cerita benda pelik sikit tapi real. Iran sekarang tengah buat diss track versi Lego. Yes, Lego, bukan typo. First of all, video dia bukan biasa-biasa tau. Editing kemas, visual cantik, macam production Netflix mini. Second, dia punya speed laju gila. Trump cakap hari ni, esok terus keluar video sindir. Macam tim konten dia 24 jam kerja. Third, yang paling kelakar sekali, Lego sendiri diam je. Tak ada saman, tak ada warning, tak ada jangan guna brand kami. Just I see you but I say nothing. Tapi serius, beat dia padu weh. Macam kalau keluar album penuh, saya rasa boleh masuk Spotify terus. Dunia sekarang bukan setakat perang senjata. Perang konten pun dah start. Korang rasa ini propaganda ke genius marketing? Follow saya lagi for more update strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, praktikal, tak ada drama.